Wapiga aklai ni cuma tak leh awak tu kekera awak tahu pu terak pu ada no puna pu ada no pedu pu pu ada no no aku tak nak timbul kori pu ne isa waktu ke lagi waktu si kau lemu pu ada ni si kekera awak wadu pedu pu no waktu si kau ada ni si ni waktu balik dulu tahu pu minta lalu dulu malam tahu pu tu tu lah teli bayi no tu teram dulu tu ni harap kau tu nora cili tinggal nota yang kebal kelu dog ya Allah aku ni tu lagi walau keli jangan lagi panali aku tak ni tahu kita nanti kau kau cerita mat kau ada tu tahu putra segera tu tahu pun neru dia nyabol tahu pun neru dia tak kau nyabol dah hilang dia aku tak ni tahu tu kau kau cerita mat kau kita tak aku bisa tapi tama minta lalu itu mana lah jadi sesuatu tu me boleh balik duduk kacunya ke dile ku di thi namu di pha la tu me ti sai le tu la ta le thi ni tu bo da du khi la lo ba a la ka ko ba tai su te su ni me yita ko gi ba de se wa tu le na ri ni no yu a chu tu ko de ki nya do we de pha he ti ki ya wa de na ti sha la ne wa de ta ku ta su lo la chi mo ba ku da ki nya ge ji ko ki de ya je ku ma to ro ti no je ma le cha Mentira juga orang ini lo tem gitu, mentira juga. Semua awalnya ini ada kerja pun, tapi dah cerita le, tentang ini no. Awak ni tiba lagi cikar cuma lebih korban le. Cara dah jual korang le imal le. Mereka imal, mereka tu juga ya. Ini pura ini tempat college ya. Kali college bela. CCD college na. Awak ni tak tu kasunya le ni lah. Kira engineer kira bela. Personal trainer, personal trainer. Kami lagi tu kailah. Nah, orang nak produk apa? Nah, dia ya cenderung cenderung. Yang produk ada top kali ya. Kali nanti ni first year, second year. Oh, congratulations. Yang itu toran major lah ni. Science, apa teacher lah. Untuk korang ni ada lepas ni. Yang belum lala ni kau first year ada second year. Second year ni kau jadi buah. Kita lakukan tu dah kau jadi. Bagaimana ni? Kita lah Indonesia tahu pun bala kau hidup tu jenis cuma apa kau jalan bala kau jadi. Cekamu dah cerita le. First year. First year ni major lah ni lah college kan. Biology. Rito le no, kan ni. Pati jadi dia menang ni kau le lah cuma mana. Le. Namuda, kau ni namuda ni doktor high school ni ya. Major lah ni lah kan apa le. Dental assistant. Ya, tu lucu ya ni cuma jadi kaya lah betul mana. Le kau ni mesti ikut dah. Orang ni agak dah pak lah orang bana. The first year. First year video. Import dari ni, we first year le college ni jom level ni. Colorado School of Mine, major. Tam cuma tu kasih jalan major ni. Engineer le. Civil engineer. Cuma ni berjumpa ni bermarka turun ni lah. Kalau mau keluar dari lot jauh ni lah. Orang ni tak lah. Lain ni bodoh Gimana lah? Paya ni dah pemu, dan freshman lah ni ya. Kalau hasil ni, ada empat kali lah. MSU, Denver Police University, Metropolitan Sekolah apa? Police di kita lah. Orang kita ni ni ada na. Dan major lah ni lah tak tahu.
nursery ba dia ra thai tu jo tu mu de tu chan ba dia sai awai ga ri ne la ja ba awa de pro the college na na mi jo bron mi jo na I majored in environmental science with a minor in biology. na de per na per la biology la la awa de la pro la li ma na na ge na ida la ta pu da we le ai ba de ba ge na awa pro la school la ba la ko bi na wala hiwala sa ke ne ba jo jo la ka yi na Flora College la pe ki to ki si ni de la de na ko ne da kasunya ne po ni de ka ho ta ma ta to la mo pa de ta ma ta to ho de la ke se ta akan ma ra ma ni na Organic chemist. organic chemistry organic ni ta ta ne okay itu malah na kita selesai dari je dah kita saji boleh charge lah ya kan ya tahu mu ne ya itu me waku deh ba lagi ni saji ni jika ni tahu mu boleh charge ne ketodok ko lui ya support lui ne dah dia takut lah ne me takut deh lah ramai takut deh ki lah kalau mana takut dah salah nama tak kela ni ki lah kalau aku ada dewa dia na Proverbs chapter 4 verse 7 Wisdom is the principal thing, therefore get the wisdom, and with all thy getting, get understand. Everybody, do you remember the chapter, Proverbs chapter 4, verse 7, right? Yeah, ni ke apa bola. Yo dag wabune. Let's check out me ni. Lucky God. Pakara to be number one of educational kawaji. Kami siri naik kawa je na to be number one of education. Ago dah dia dunia tak dulu mak. Kalau so itu, tapi sini itu tahu kena, tahu muka, kami do dan kebetulan itu orang sia kita sibuk. Shout out to my mom and dad. And shout out to my bado, my mono, my grandma, and my yada for always feeding me, keeping me healthy so I can focus on my education. And shout out to my sisters for being there for me in times of needs. And then thank you all for keeping me in your prayers and just being very supportive. And thank God. Because of your prayers, I was able to graduate and get into a good college, and I thank you so much. And praise the Lord.